Baba Nkosi ngiyabonga Shembe uthunywe ezulwini noba Nkosi ningazi ukuthi inkosi ifuna ngithini kubantu bayabangaka njengomntwana nabo lapha esakhelwe khona ezindini zabefundisi mhlawumbe banivile ngiloko niphume ebusuku khishwa sisiso bekungekukugula kodwa lolu valo oluniphethe olenze ningalala abantu belela ngomnyaka ka 1954 ikhona inkosikazi eyazala umntwana ongumfana wathi nxa iqala ukugaqa njengami yayibasile endlini engoRound lenkosikazi kwase kuphela inkuni eziko yaphuma phandle ithi yothatha inkuni umntwana ebona unina ephuma wase edonsa ukukhuni isikhuni somnga ethi uzama ukusukuma ngaso